Bonga. Mag bonga do sakrat parom lena mag bon bongaya. Sakrat do huyuk kana abo miteng tel nahan naite bhandan. Jemon miteng orak re jahai hore guju ay tel nahane tupul lena je ul phalabon orak. Tobe na jahana kami kam kajem ehop dareya. Abo ma sakrat rege sakrat porege naite bon chalaa jaha sakrat bon manawa. Ona do layako sakro budhi rapak katen. Ado onte khon ge ko tupu taraa bakan sakrat budhi rapak katen ko orak ko hijua. Jil pitha ko joma inlo ge sukri jil ar haku do jahan jil ge sakrat re na mit tebon joma sob din haku ar jil do babon joma. Ona do huyuk kana tel nahan bak rona jaha bon laya. Bak rona sakrat do ona kana. Tarpore chet bon chalaan nawa lugri idi katen tupun, okoy do nai tupun, okoy do pukri. Lugri ko idi katen ado ko tupu hej ena. Ar jahan beja ko tunya ona do alda metar kana. Node ko juri to ka. Ado onka ge je baghut menaa goram re ene je goj akanai. Ona ul phal babon korao kat khatir. Je merom dangri ko at ena ba ature bagahi ya. Adi kichu hor re dairi re adi kichu mane aghat lagaba. Pira penda nyurua. Ona khatir noa do ul phal lekage goram reya ul phal noa do mag bon bongaya. Je noa do nawa sal bon manaw kiya. Bhadan lena jahana bonga buru beha bepla huyuk tabona se. Noa ho onka ge ado miteng nawa sal bon tol kiya. Mag bonga re bidhan gongke lay ket katha tedo mag bon bongaya dairi merom adi bon harket led ko unku miteng sujog ko nyam kiya. Adi jur thia re bahaw re adi jur bon harket led koa. One jaha mag bon bongay lagit te sagar gadi ko idi kiya cidak manmi ko gohora. Ado one je enang mon harket saset akat ko khatir unku do je sagat sauri agu ko chalaw len tahen orak bon dalo baha. Ona mag bonga khon ge sagat sauri gadi do ko idi led tahen. Ado unku do ode khon ge ko chanena. Ado enang jahane harket saset bon em ka koa. Ma nito do ado manmi gohor pe. Ado onate abo santal se adibasi do abo kora hopon ge mag bonga re sagar gadi do bon gohora. Inage ado onare arho kaj kahni do menak geya. Cidak abo gurij bon lagawa. Gurij ma adi osubho jinis kana jaha diku pusi ko leya gobor. Master ko hoko roheda ama bohok re gurij menaa. Ar gurij bakhan do chet ho babon kami lahanti dareya. Bonga ho je kono jinis gurij re na je unku ko hatawa. Kintu noa do one je unku hor ko rak kiya. Prabhu then je ale cidak nongka sagar gadi cidak ale le gohora ale ma bale idi dareya. Her uni marang buru thene layat koai. Marang buru nuku ado bhogobuti bujhawat koai. Cidak manmi ko harketok kana cidak pe nongka hotokat koa sagar gadi agu katen cidak pe bagiat koa. Ado un somoy ko lay kiya bhogobuti. He ale do enang thia hakat leya ko. Iman akat leya ko. He nito do ako ko gohor ma ale ko kosto ka leya onate ako mid dhaw le kosto hocho koa. Tarpore un somoy lay kiya marang buru lay ya jaha ge bhul akat ko chul akat ko cholo noa sagar gadi do idi pe. Ado un somoy bang ko bataw leya. Ado banga marang buru layat ko aje ape jaha pe laya ako taha ge ko batawa ar ko manawa. Un rege enang ofisa pe emakai du apea gurij te ko gurij lena je orak duar pharcha takoa ar bonga buru ho ona chot rege ko atanga. Onate abo do gurij bakhan chet ho bang suddhok kan tabona. Inage lay katen sanam koge johar judin lay barti kat khan do sin ye kat khan do ikain khojok kana. He
nyutum do aling do Bagrai Kisku kanaling. Alinya atu do huyuk kana Mohkudiya Baredehi. Odeniñ माझी kanaling ar Gambharia Panchayat Porkhon Bohra Guda ar ona salate muluk jogo godet kanaling.